Selabajur ne hayu mirang mentakasi. Kinong di jingdi berkinong kidukit kilasi ya. Ya kelumar nomor kaji selabajur. Tinjau wata kecakari itu nomor ini yang mana yang selabu. Kadang orang nak uji building, orang hilak bandung, gun bro. Entah kinong di jingdi berkinong kidukit bandung lu kena hayu baru. Selabu lu bahaya. Bala isang suat kaca kena kayu misal. Do kelakiu ne adu haying sendan namar la aslam betul kena kampat sangir kena keselam. Wat kimrat lu kihaban wat cakari nomor uslap. Badan aku yo baru kelas, ang berkelut setri.